Sikari Biarong Development Committee ning kemi pen highway tower malamasak tiabut katharlipo. Dengki mo pamlong porchimi ake mangku TPN pon si ake joypen long lepa takkero. Pholani Youth Development Association na hinben chapater pipot si tikok tiki atong pan wheelchair kiron po. EPSL sa songa hinben certificate job han karchuda. EPSL sa songa hinben certificate job han karchuda. Nijang karpeng la khatrok se kupli MSc constituency kapalo kiruni along kidu ningkan thongkep ansu se aprang bihar pen kiwang kepe kechea suatu longle athi keklema menpen jakong pen longle cherai pide labang so joine high court alo case positami chenango case chedan pen sarthe bang chu che bahailo labang so phir anta ke hayatu malongle chelongle si bihari atumsi dubomlak lasi labang so joine longle ke ahem phuke ke si atum pusi cherailo Lasi patimi dongka mukam circle officer atum lapen SDO SP Forest atum pen chelangsi eviction asai claim pono labang solong EPSL se song atum pen aning karong cepak lang nusi ren sengrong parliament ari sang ho atum pen sarthe bang cho ayam dam si karchuda ini November aceklo nipaing korapho ningkan so hinira in korapli abang so arni along nilutum ahin pen kewang isi ning karong ang tek karbiara daphan nilutum ahin pen kapacini kantung mate kajethan kantung alam the akenang sot pusi nilutum matha pen se piniladak ningkan thong kep so se sar the phangcho ake hayatum along li along ke chia su mate pudak nang kokpo ke chok che bang phu aphan ke bihari atum ningkan thong kep se long le ka cherai pithip pen dak sang se pin pen dak sar the phangcho ke hai la pen alang li supu tum apen alang li adonarap ahem bang hem the tum cherap che tu pen alang li tum ka che song pinia bang ke hai ang thek lo asi labang su ke hai ang thek punil tum alang li tum long ka charli yoni doping lang pu matha pensi nil tum dak anang humri lo athe alang li tum aron teng pen ka che dana long aron teng pen ka che song long alang li tum sang se pin pen che pahai dia labang ke il tum alang li tum long charli yoni kar biarat ke do an tum bu same il tum abang 14 ta aphichi roi nang ne yongsi il tum ke long wek nang ji ajak kong do pulotang te khalas to ajak kong aron teng pen il tum che hang pon along mang ke il tum aphichi roi yang ne lasi alang litum long karbiarat ke do antum bisame char ka char lion bang ke nang so lasi nilitum ma hien pen ate EPSL sia song hien pen bang ke dak sar the ka phangchu ake hai tom phan alang litum a family mata a hem bang atum ke do an phan puisame litum EPSL sia song hien bang ke churup pik lo labang su kichia su pen ka chedan arono teng pen ka chedan ka chepa hayon thega pot ke alang litum phan suri suri ka churu si nilitum pini alang li tuma hem ti kup long bang pensi alang tuma hem long pensi alang tum phan churu tikang lo la sonda khak ka che song ate arono teng pen ke long nang ji me thanga long le me thanga hem me thanga rit me thanga somporti ke long wek nang ji athe dak ilutum ke karbiang long si ilutum dak lai me thanga hem lo me thanga long li lo dak si ke do ke thak adim ta dak halo dak pen ilutum along ka preke ke dam dia thaya velo la si ilutum dak phangcho sang hotma long le sonda thak ka prek aya long le tum ta along le long ke do mate bihari tum mate ke chia so tum kachirai pi along le long ke do abang pho tum puisame hala so long le hem phu tum ta arono teng pen ka che song ar japon thim nang po arono teng pen ka che song long nil tum EPSL se song puisame pen puisame ka chirap che tu dun bang ke kai keta ar japon thip po ke hai tum long le sonda thak dak kopli constituency ang kang along pen nang ke chia so tum karbia long le ka cherai pi dopik so langdam lo pol til dun thek long yi lang par pan ason phisorong hangrong long son sonak thak si bat plang arong ason along puisame kichia so tum si karbia long le thipi at cherai pi at lo
adhi bondok sukti pula so men pen alang tum ningkan si hini tiki po adhi puisa me tiki po sukti puisa me claim pi po parke la so ningkan si hini a fit pen lo bote hala keche so tum ang tan pen ke wang hong pen ke wang keche so tum si na UP Bihar ke wang a keche so tum si la hai long le phelang chirai pi et do piglang da kopli constituency ang kang long ke la hai long puisa me nilutum APSL sia song pen abangke kacirap kacitu dunji phan bangke kai keta arjap ding lo lapen ready lo la lapen isi karbiang long ton mas council tem phan nili kachuningri kang tung mate kapachini kang tung bang la helo la kheroni chariali long mate kopli parai dak kheroni putiniali pen hapu parai kopli parai jong long dikreng malom la sariali malom dake PGR along le side lo hala PGR long ke do akitya sotom hanta prabjin pen plung wek nang po tharle wek nang po busi nili pinila pherangkia thengno pen karbiang long autonomous council kachari team karbiang long kachari pon CM tuliram rong ha ke hai pen ke chenglok ladak alang itu mari sang hodo an han pusame nili hin pen pachini dun lomate chunungri lo Pulani Youth Development Association na hinben chapatir people si tikok tiki atong fan wheelchair kirompo. Ni phaing ko rabliar ni Pulani constituency kapalo Pulani Harmon Club ahemarlo along Pulani Youth Development Association lapet Guwahati Rotary Club atong benchilang si Pulani Howard arat tikok tiki abang pubang pia atong maphat wheelchair kirompo. Labang sa along aluhiman pengpen kachatong dun Pulani ex-VDC chairman Khoya Terak Ratsai Klambang Phulapen Pulani Youth Development Association Advisor Pensing Teron KSA Center Branch Klambang Phu Davis Taro Atumen Chetong Dusik Bangso Mailong RD Video Lapen Labangso Mai Charipon Pulani Youth Development Association President Rontu Tokbi Secretary Bamonbe Publicity Secretary Drobobe Lapen Alang Nitumsi Ri Sangho Atum Cherabdun Pet Bangso Maing Samsit Pet Pachunpo Labenon kibang jilang arni sitami bang swasai kimi rat aphan ason keso kiwan epen kapejok ponje aphan board ipon thubom silang posi president Rontu Tokbi pen perangka thing ninjepon laben pini bang kep bang fu bang phia tuma phan wheelchair ron pon long lo laben non kilong pon pe tuma phan sitami non kibang jilang puthot arni kimi pathik pon pen kelong pon pe tuma phan sita ron pon thupo puta president Rontu Tokbi mayalong chichak Pulani Bendrobo Town Report Northeast Bay News. Pulani Youth Development Association, Lapen Rotary Club of Guwahati Lut, alang itu mencerap cetudun pensi labangso acara distribution itu program insamjin pen pacun ponlo, lapen ke itu laan a beneficiary doji tu bang nilitum sini deh, pasal nilitum non bangke papan sini pun ikcala, lapen non ke bangi pran, nilitum list long pon bom bote, ansi pon bom po, ron pon bom po, pasal pon bom po, lapen isi ini alang nilitum Rotary Club of Guwahati Presiden akai pi Pompi Das, alang di situ nilitum pan, nang sini ritikang lo, mason mane ari kawi tumhat kensar ke do amne kawi keso gela kejo penang konji lapen kado kawi konteks kita me claim ra penak thagra penak pusi alang litu nang chak tikang lo rat pan pini chak tikang lo lapen kado kawi paralysis ara ratun ta ani arang konlo lapen labangso asa ke pachun un labangi Pulani Youth Development Association amembar pen chenglok ratatum akhir jume neng pen sini litum labangso asa pachun pon iglo lapen pini la bangso mailong nang sitong dun kharang ke hai atun phan nili tumahin pen choro pajiri glo lapen Guwahati Rotary Club of Guwahati President lapen Vice President lapen Treasurer lapen member kadu oi hantan nili tumahin kan kau pajirsi pilu lam pen tutup public club kado Kadam tang phai kuni chiklo ni phai korap liar ni Sikari Bay Village Development Committee ning ke pen highway to warmalom sangte bui katharle mati kewarsai keklampo Chithana mi labangso highway atwar sangte bui ke tu chipajok hemkonglo mati gari motor ke bai driver atom pinang an akisung chitong nanglo Bonta sona pora hut aning ke mi pick pen Sikari Bay Village Development Committee atum
pensang teduk aboi kupet pursi kewarasai klempon anparta ami thangka chelenga to warkewak eta dimta longle peje klampon thulo solong SVGC maipu Samson Singh be kongchunbang dorsing timung rat chunba ser timung atum rong isiara thorpaksi klempon riddilo pusi pherangke thengnu nang pachini du Hiraskin Bay Report, Northeast Bay News. Denki mo pamlong porthimi ake mangku TPN pon si ake joypen longlepa takero. Porthimi ake manglaki ilikar benglong aruke do inglong asumati ST Hills akai aphan ake joypen longlepa takero na saya phansi pupondo. Lasong takse Pholoni constituency kapalo denki mo apamlong Pholoni revenue circle angkang aruk keduan inglong aso khaya tum phat KAC CEM Dr. Tuliram Rongang ahin pet longlipa takiron pajerpo lapenon mabangsu aphes kelong dundia tum sitami second phase along long pon eji puta Dr. Tuliram Ronghang maya thengnu ninjip Pholoni pendroboy bechen thong report Northeast Bay News. Coba dipindah rekam mesin nang jok mati, guna biji mati hari mana? Ketan caplo itu hari mana? Dana itu sesata puri ia pisno. Kalau kata orang Kalau film dana itu, jangan kita Longnya suka dipikir, lagi duplikat tahu. Anda sama. Ini satu konsep kita, punya orang konsep, atau longnya suka kita duplikat kata-kata. Anda coba yang ini itu sama kata. Duplikat kali lagi dalam sini lo, lagi semua lo, yaro tuh mah, dana asik itu. Isu nomor tu, kota nomor tu, dak nomor tu, kota kiri tu, bagaimana tu set lah. Waktu mana kita tu ciri lagi, election tu ya tapi, kamu dah kiri, saat ini tahu lo. Alangke, gubernur tu ciri besar helikopter disunsi, mana son surikia paru susi, tarang sorong si, ada semi piala, pilih pergi kamu dah kiri ke. MBC saat ini lawan Musikran MBC lo, kasih orang pikir. Bang pi, cuma faham. Akejo ikan nongle kota PPG pansi, kimia kimia. Masuk yang deng kikideng, lapen karbiang lo tu nama konsultasi deng om. Lapen kimia kemang ke, nifam tak akejo, premium tak pinang ne, lapen kota tak akejo lo, lapen nang kecen tu nufanta. Ke dam ke ba kecu ko jona bar sayanta karbiang autonomous constituency important lasi lagisi non la first phase people lagisi pdp na phi yong si mane yong si pothimia ke mangalong ko kelong le dukok kulong te la bangka ko second phase laso kapilong ye phanke laso nitum karbiang autonomous constituency ko la society ding hon nasi kelong le an tumphan ani kan phong mo laso pothimi ekema laso kapelong edje phan nitum karbiang autonomous constituency society nitum ding hon edlo la peche prai ko chapung Tangke sarte tangco along le pini ka harlepon bom lo sar. harlepon tangelo lapen ke na teknologi social media lo teknologi harlepon tangelo Karbiang long rat tamen ali pana kero pi piglo sa. ro nang ne Asong si non kewang jilang tamen la PGR long tamen piglo. biar ke na tum da pinila white paper na tum teklong la so bang ke tum ituni ki Karbiang autonomous constituency ki klempon mo lapen ke high power committee ke chingba yating kerai ko na te
इथे हाई पावर कमिटी लासो के लीडर लेके सेंगाली वदा के पॉलिटिकल पार्टी के दोआन सोंग के दोआन के ठेकेरे के दोआन कार्बी आंगलों के ठेकेरे के दोआन तुम बेंसी चेराइसी वदा बंग के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिविल ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टी के दोआन इंटेलेक्चुअल के दोआन से चुपेराइसी वदा के हाई पावर कमिटी सेंग नंजी पुलिराम तेरा अबारी मिनिस्टर लो एसडीसी akon jun langa central committee puliram terang proposal pilo la sote high power committee seng lo tapi high power committee la soga chuperai ke lake nilinvera di ison kali lake chairman nilfanan baglo la sote ben ke dak amen bar to ke dr jointerong ke cheglo dr mansingro ke ex mla ex mp horan singh be President MP Omar Singh Diso, MLA Ida Singh Lengpen Chenglop, or Singh Rong Hang, Rup Singh Teron, Altumanatu, Lapen Dr. Bhom Singh Teron, Pen Chenglop, Abarima CM, Johnson B. Pen Chenglop, KSA, Rupo Bandahang, Karbi Lokachali Asong, Rupo to Bandahang Bensi, Oda Kiripona Teng Bensi, Sang Deng Klembo, Taso Teng Bensi, Nitum Holarada Panta White Pepper, Ibima Klem Tang. Angerar ban pini tanah tum da long lobon so itum top year bes klem balang tum kuku indot bahini laso bijar alam projecta political alli ke NG aphan ye council sor claim kle high power committee tum claim kle drama chola basi prima ke claim ke hada ke top year bes ra phan by that class ape achini Kasi pinya sontak thak ala sate pang cholong le long thak dia sontak thak sisa subjudice dola subjudice do bom hot ke la ke no hokalong leta itum ki unge ke case do bom la hada high court long case sini do bom la hada na tum theklong ko hola soting panor gela ta ke election ni Cirikon lo tharli pontang ya sir. pinima da ke chiring ko ya bad la ka so si along le si masih pini ki tharle sontak thak sisa non la pijar tamai nang fan man ling thal rata tum nang chong nang cholang la si hola su high court penyong se rai pilo bulong non ta sate pang cholong le ta high court pen rai pilo la pen hola high court long case ka chidan je pha hola da penan ni li tangka poisa ni li rap don ke high court hai hola ma phan ma ki pini li jong je lo hola che therak du thai lo ai ke ni li phan sor sa fe ra ba hola ma sini kai ta ka poisa rap lo la so case pe hai je